조절러봐. 통에 니사와 니쿠가 니와 민조도나지 산트라사게 청거we न सकल पासमेन्ट ज्याजुले लस्कुसे नाचना तं नेपाल समर छिन्छसा व पिन्या यना ठग चतुर्दशी अष्टयो 2082 साल भाद्र महिने 21 गते सञ्चरबार इन्द्र जात्रा तं या नियटा इन्द्र जात्रा हे ठोन्नख टोजी गने ठोन्नख त ठिठी नाम ठाउन या गुन यन्याफ्नी गुन यन्याफ्नी गुन यन्याफ्नी नटाउया तो बारे नेवा मिजै नियमि किरण खर्गी जो छटख प्रस्त मोजल याफ्नी यन्याफ्नी हो यन्याफ्नी नटाउया ठुइ मध्ये गुपति पाछिख ठुस्क दाजपाखे प्रस्त याना डिलर गा निसयना दिउल वकै निसले ट्यान्ट्या ठौ ठो यन्याफ्नी बारे चाहिँ ने ठन न्यवेतना गु ठुटन्दो इन्द्र या जोग शब्द यन्ड्यावा यन्ड्या ख ठोन्नख यन ठोक द्वारसिन चाहिँ यन गाग तृतीय टक हनी यसी अर्थात इन्द्र तोसिन थना ठाठा चाहिँ इन्द्र भया इन्द्रिय पूजा वा इन्द्रिय यराबाट किसी पुलिकिसे जातर जइगो लाज्या इन्द्रला यन्दला यनाठे आउ ख यन्दे अर्थात यम्बुया लाकले यसी थनीले नापा जुना वइगो चलन तो लिप मौल यसी थनी खन बनी सिपे मनुटेव नामे उपखा होवनी ढका यिन्दे पुलाउ लागै सिट सिन ढुङ ढुपाचाका अथिया ठाठ से पाल्च मटचाका देश चालिको प्रथा येन्दो यन्याबले भैरव कुमारी माजै न पूजै है यले इन्द्र त यमाद्य गाठाको चलन दो यले सिंहको ठासोना ओके यमाद्य ख्वा भया निपला भगाटको मूर्ति भयाटे यन्याटेको विशेष ना समय या न्यायपुको नख ख ठोकन गुलिस्या समय दान बिमा गुलिस्या मुआ टुकै छौ खास कारण डुरेल नेन्दो वंशावलीको त नेपाल सम्बत 107 साल पाके यलो ये लिया ये त कान्तिपुर नाटक ख कान्तिपुर ना जिन ठोठाय त इन्द्रपुर टाइलका रेबिटी रमानन्द स्याटो इन्द्री नाम डेगाटको पूर्जा तन नापान से योसी ठनीको जातर न्याकेको संस्कृति डुगु खर काटे आटो ठ इन्द्रपुर शब्द जिल्ला यदम्बु यम्बु अले यन्जुगु जिमा गथे काष्ठ मण्डप या काठमाडौँ किर्तिपुर या किपुजुल तका भाजु शिष्य जु थगु सप्ति च्याटा हो थटे ठो ठाइना इन्द्र या यन्द्र अनलिप यन्जुगु ज्याउ न जिपु इन्द्र शब्द जिल्ला यन्द्र जिल्ला यन्या टाटा ठौने यन्या जुउ जिफो लिपा मेक ठ गथे जुइरियो आहे टाम हो तामाङ टेस ये त यम्बु न टाउ चलन्दो ठौट यन्या फुने खठुलिया जल ठोखन यतना दिएमा किरण खरिगी जोइटा सुबाडो नपा वेक लगायत सकल नेपाली पिन्टा यन्या फुने लस्ता पिन्तने देछया जुना यन्या फुने दलके छिटा समय नेग लुमस वेटुकी ठौकने यन्या फुने समय लुमन के मदन कृष्ण श्रेष्ठ या लचको वेक समय बजिन लुमस वेकी आ मदन आज हाला त ठोय मिनिना देस मिचुया लेजना त म खोपे चम्पाजु नगेन्द्र हाडख नगेन्द्र हाडिया पाँच भि मखने खने वेक मचुबले मखने पाँच मिनटा बोलम ज्या वेक खोपे जुसा यमटे सथे ये नख चख डक्क स्यु अथे ये नख चख त स्युले नगेन्द्र हाडा लास्को वेक समय बजिरका मिचुया दिगु ज्या न ठोख वेक टडिम क्यान ताको युट्युब खना आ नेने लास्को वेक समय बजी वल फुलु किसी न्याबले ब्याया टाइम दक्सवे यो मजिम अजी निकुवेका समय बाजी वल्ला मदन कृष्ण पुलिस दावा मदन कृष्ण कतै छ जिला तर छु खबर पुलिस दास मदन कृष्ण दास जो लगे छु मपा छादा सा दाजु त के पि दथ पुलिस दाजु थयो या कि थजो या कि पुलिस लुज्जको मनी लेन जिला सत्य चिकी चलेको मजा थे ज्या ले ता ले गरगर ता प्या ले माथि सत्य गए ए ज्या नबन बथो यन्या पनि बले समय बजी फनी बले लाछको एक समय बजी गालेको तयु ख तर द पुलिस धालकी सिखे यो जोली जिन्दगी हारदैन तो लाछको एक समय बजी तका मेचुइ दिउ बले वल्ला पुलिस तका न तना दिउ ख ओके जिन्दगी हारदैन जे जिमा बा जे पुलिस जे नगेन्दै जे सकल दालकी तत केपी लाछकुवेक समय बाजी वल्ला फुलु किसी नबले ब्याया
धैम ढकले यम जिम्मेवारी बीणा चुना चुनीमा सरस्वती बीणा चुना चुनीमा सरस्वती माद्यो नपो चुनीमा पार्वती जिम्बा जयम राजमती जिम्बा जयम राजमती जिम्बायम पार्वती या आजी खतेकी ससा अब माता लखपति ससा अब माता लखपति लाचकुए का समय बाजी वल्ला 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 पुलकी सी ढबले प्याया जक धैम ढकले यम जिम्मेवारी मुनि बले गोते मी पाली मुनि बले गोते मी पाली यनिया बले कुमारिया खोसाली ब्या मैया सा जिमी अजी हाली ब्या मैया सा जिमी अजी हाली ब्या या त कमाई मरु मिचा खाली या आजी गए माजी कलाचिया घुरकी येने माजी कलाचिया घुरकी येने माजी छुले वो घुरकी हाँ घुरकी छुले लाचकुए का समय बाजी वल्ला 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 पुलकी सी ढबले ब्याया जक धैम ढकले यम जिम्मेवारी वंगो ज्याजुले ठिठी कटाया चित्र छाया डिप्न ना भने डगल्या नपा मदनमान राज भण्डारी बेका कृष्ण श्रेष्ठ रवि जोशी कान्छपाई कोजु सुदेश लाकार रमेश कपाले राजु सिगराकार केएसपीएस रत्नमाया कोलो रेजिना जोशी मुना जोशी गीता खर्गी रवि जोशी व किरण खर्गी ख छिकपिन सकिष्ट यक सुब्या देस्यासना चिपासुसन याइपतल जन्म जन्म पटिक या नाता छिगो सुकु डक्सा न्याउसा इनावनिगो पलाखै पहना ठवा ठवा मसियो ठुलो मेय बोल तो मिचु आटम काजी राज ख अले लेटे आटम जीवित जलमी हाला टपी भूपेन साके व दीपा महजन ख ठो मिय जी उखनी हाक त ठिकै नाटियो ख तर मि मन्यौले ठौ हाका चुना जन्म जन्म पति कया नाटा छिगु सुख दुख न्यागु सा इना न्यावनेगु पलखया
खने देव हे ठाउँ ठाउँे थुइगु मिठाया फासा हे खाला बला जुइगु ख्वा खने देव हे ठाउँ ठाउँे थुइगु मिठाया फासा हे खाला बला जुइगु नपला वो हे जिपिन था जुइब्यु मफु मफु फुकांजी सासिया बिगु नपला वो हे जिपिन था जुइब्यु मफु मफु फुकांजी सासिया बिगु जनम जनम पति कया नाता झिगु सुख दुःख न्यागुसा इना न्यावनेगु जन्म जुसा जगते छगु हे प्राण जुया नपवने डेमा अलग अलग छिपी जन्म जुसा जगते छगु हे प्राण जुया नपवने डेमा जन्म जन्म पति कया नाता झिगु सुख दुःख न्यागुसा इना न्यावनेगु पला खया सलहे ठाउँ ठाउँे मसिगु स्याचा प्याचा या चुताल गबले मथिगु जन्म जन्म पति कया नाता झिगु सुख दुःख न्यागुसा इना न्यावनेगु कमेन्ट भने मदनमान राज भनेर जुन ठुलो चोइदिल भगवान शर्मा ठाउँ नेपालसम्म 1145 योला ठो सप्तमी शनिबार सोन गुनी भिङ्गो डिया सक्षित जोजलप पिष्ट सकल प्राणी जेजीमा नमस्कार आज 2082 भाद्र 4 गते शनिबार भाद्र शुक्ल सप्तमीको शुभ दिनमा सबैलाई सुख समृद्धि र निरोगीको शुभकामना श्री शनि देवले हामी सबैको रक्षा गरून् नम बुढाय भवदु शुभ मङ्गल शनि देवले सबैको रक्षा गरून् शुभ शनिबार कावकलन चोइदि थिए त छत्र राज वज्राचार्य जो डाइ जुजल्प फिंस त नापा ठोक ज्यादा सकल नियमी पिपास न जुजल्प नापा फिंस त काजने वेकलन चोइदिल निनु श्रेष्ठ जो जुजल्प फिंस त भगवान शरण ढकाटैदि थिए मानिक साकी जो जुजल्प डाइर काटैल अहिले राजेन्द्र विश्रेष्ठ जो जुजल्प शान्त राजु ढका चोइदि थिए रवि जोशी रेजिना जोशी व मुना जोशी जो नमस्ते ढका चोइदि दयाचन्द्र श्रेष्ठ जुन जोजल्पा टारे माम नमस्कार ठाउँले निस्तान लामा ढातने बालापट्टि मनाउनात्म आञ्जना निसम्मे छजिदा गुलिया उलिया य गजल छखना गुली लुया व नुगले गजल नुगले गजल नुगले गजल गजल छखना व नुगले गजल अजुल तया व मेजु खनकी लुया व नुगले गजल ठो कोइको छोर आशा चुमेगु मखो ठो हाला चोमे सिउ ख आञ्जना दिसन भूषण प्रसाद श्रेष्ठ ठो गजल द्वारकलाल जोशी लय गो फटिमान राज भण्डारी सो गो सजिता गुलिया उल्हे गजल छखना लुयाओ नुगले गजल सजिता गुलिया उल्हे गजल छखना लुयाओ नुगले गजल नुगले गजल
नुगले गजल नुगले गजल नुगले गजल सखना लुयाओ नुगले गजल सखना लुयाओ नुगले गजल खरा जिगु है गजल थुन गाके बता सहोयावे नस्वता के खरे जिगु है गजल धन संग न स्वा थोसल होले वो मग्न जुया सजता गुलिया गुल है गजल सखना लुया नुगले गजल नुगले गजल नुगले गजल नुगले गजल सखना लुया सखना लुयाओ नुगले गजल गन रूपली से हिस छाती बोला मख जुया अन प्यावल गजल गन रूपली से हिस छाती बोला मख जुया अन प्यावल गजल जिमिया मजीता बिल गजल जिगु जान प्राण फूटा गजल सजता गुलिया उल है गजल सखना लुयाओ नुगले गजल नुगले गजल नुगले गजल नुगले गजल सखना लुयाओ नुगले गजल सजता गुलिया गुल है गजल सखना लुयाओ नुगले गजल सखना लुयाओ नुगले गजल सखना लुयाओ नुगले गजल मेनुङा आन कमेन्ट बनेको सका यिङके नेपाल भाषा ये आइन ठगु चने स्ट्याटस ठुक्न चुइदको जगमनु बोमिया छिन्यान मनि ब्यायागु मिन्जना जसाबे खुसी ल उले वेकै किजा मन जिम्बा था आख पावै खछन दाइचे निम नापा होला जिम्बा न जगमनि त किजै त पासो वइगु लाग्छ गान्यन दाजु लिस बिल आ वइगु बुधबार जीवन दबो कार्यक्रममा ज मिहाल त बनाट रो ओके जि डेका त मि गस्सोस ख निगि डेका जिन वइगु गाटा मी ढासा थ जिम्बा हुर्गत ल असाना जिम्बा न ढल किजा आख बुन्दगा वान से थनछंगु वला ओके पल्को वेटा आखनी भुंगे त गाटै ल जिम्बाना उखनी आख सिनेगु जा याकन हे कोचा गाटल अले मनु त यक्को डटके मे हालेमा उर्साहिर दि नियपिन न न्याइबिरगा पिने लासे फेट्ना जबे चामचिम पासपि बना हल अले मी सुजल जब मिया
अन्ति जुना ससमान मुसौग एला लुना है मुसौग एला लुना है रेगु सो प्यालो मिनिना चोपसा टार लापठाना हलो अले मिसड्याका ठंकने जुसा वान्स मोर राठा हाक्न सका हालालिस धागले जगमन वामी जो उबले निको सुगाय वो म्या हालादिला जगमोहन वामी हालाटोपट्टि म्या लुमंगा दिगले जित वेक्ल च्याटो मिस फुलमसी होला छ दुख सिगो खना जिगु नुग हिलो मिसा पासमा हेला छन् त जिउला मजुला मिसा जिउला मजुला पुटले चोसा छया छम वस युसा छया छम तस्क ठाक्लो छन् त न्यागो यासा छया छम बडो टुकु छ हे जो टर कोठा छया दियो गुल चलाखम पाट मला थ तर मेजरा हस्ताने उली चलाखो खन मर्ने आ ठया मिनिना दिस तो मिए चाहिँ चोमी जगमोहन वामी जुल अले लेट्याटम कृष्णमान डंगल जुल अले मि हालाटम ढासा मर्न कृष्ण श्रेष्ठ अले डटी चाहिँ छोरा ख उरिमला साकी ख दुख शुभ खना जिगुन गहिल मिसा पास छ महेला छन्त जुला मजुला मिसा जुला मजुला छ दुख शुभ खना जिगुन गहिल मिसा पास छ महेला छन्त जुला मजुला मिसा जुला मजुला छिने सुनिया भुतली चोसा छहे छम वसा युसा छहे छम दस कहे थाकुल छन्त न्यागु यासा छहे छम भुतली चोसा छहे छम वसा युसा छहे छम दस कहे थाकुल छन्त न्यागु यासा छहे छम बरु धुकु छहे जो तर कोठा छहे जो लिखु धका चुन मति नीला पास धका चु मिसा जुला मजुला खमखला छुदै दिदैन छि छ दुख शुभ खना जिगुन गहिल मिसा पास छ महेला छन्त जुला मजुला मिसा जुला मजुला चंपति गाहे गानी जिना बला हे लानी की छकनी ना सोया चिरी मै जावे हे धानी संपत्ति गाहे गानी जिना बला हे लानी की छकनी ना सोया चिरी मै जावे हे धानी छोरे ठाटे चुने हो लिसा छका बिरे छ ये तुम खुद महता धक्का चुने हो मिसा जुला मजुला छ दुख शुभ खना जिगुन गहिल मिसा पास छ महेला छन्त जुला मजुला मिसा जुला मजुला खासु लगी लानै नि जिगा लानै छ जिला छुडा देंगो त गाचो नका मिसा यो मिनुगा आना कमेन्ट बनि गया सर्वे गरेट्न तुला द जो सान्द्रा जो ठुसे सग या झल्चा लाइबे सुए दस गेजी फुसा स्क्रिन टे मोपसा संगीत जक्सा यंका दि सरगा वेकला चाहिँ चया दि तुला वेकला ठो चासले
त्यसले किनेको झ्याल्ची बारे ठ्याटियो ल सर्वे रत्न तुलाटो जो सिगो चाहिँ नि इनाप्ट चाहिँ स्वीकार्य मुक्त चाहिँ पुवंकी मुक्त छारा छ जिगो क्यामेरा टस्क चाहिँ बमलामपट्टि जोले उहाँ बालक चाहिँ साउन्ड न क्या च्या फेम हो चित्र न चाहिँ नि ओले क्या च्या फेम हो आना क्या चिज कि चित्र न चाहिँ नि बी फेम हो ए जुली थो पछ सम्भव मौजु नै जी छेउ खना त तटे ब्रह्मदेव स्टेज जुन जल बा सान्द्रा जो ज्याजो नेवा मिज 225 लागि सब न आपला पास भए छमैना बिज ज्याजो छकल कोचाको पुंक निनेको इ चुलकिम त ठाको गनि कमेन्ट या मक्न सुबा जे मा भए मेगु सन्दर्भ राख्न नापलारका ब्रह्मदेव स्टेज जो थौ चाहिँ वंग ज्याजो त समीक्षा त इल मलाउने पछ समस्या जुल लगा दिला छिउ ज्याजो 45 मिनेट यो ज्याजो जुले पचत्ताको ख अन्तर्राष्ट्रिय नियम अनुसार चाहिँ नि थयो ज्याजो रियो चाहिँ नि 20 मिनेट जग जुइ मारियो त नि प्रावधान र एजुले रे नेपाली अप ज्याजो त 20 मिनेट जग जुइ नि 45 मिनेट हल्ला चाहिँ छिसन निना चुन्न ठाको खोला एजिया गुल्या छकनिको लाठुटा चाहिँ 30 मिनेट ज्याजो याला ढिने बिचावे आजं रो ठो कालान्तरे गेजे उक्ता यहाँ आउन छिस ठौटा कमेन्ट को चल कमेन्ट ना डिफेन्स के सक्छ यो सुवाड साथमा लेब्न ठटे कमेन्ट गुन्डे रियो आछन आ छप मिनिना नि छ निला निला छा सोया तके गायन सुरेन मान साके हो रत्न शुभ महर्जन ख संगीत न सुरेन मान साके लले अमृत न साके मिचो यात नीला छसोया नुगले थे बीला धगा नीला छसोया नुगले थे बीला धगा छन्त जी ये के धुना जीना छ ये काचना नुगले सोवे धुना नुगले स्वा वे काचना ओ नीला छसोया नुगले थे बीला धगा दुनिया खाजी लिखा बोया चुने चाहे जिगो जीवन चलता है सोया चुने नुगा दुनिया खाजी लिखा बोया चुने चाहे जिगो जीवन चलता है सोया चुने सिरी सिचु फसे छंगु है न स्वादु थे फिरी सी महला मतिनाया में हाथे नीला छसोया नुगले थे बीला धका ला 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 दोसा जिगुमी खा छन्त हे माजुया चोनी सर गया सुपाचे ना छहे छ बालुया चुनी दोसा जिगुमी खा छन्त हे माजुया चोनी सर गया
ना छहे छ बालुया चुनी बुजुका भूमिका तना जी छन्त सोया चोने चंगु खाया कि पाजी नगले किया चुनी नीला नीला छ सोया नगले थे बीला धका नीला नीला छ सोया नगले थे बीला धका संत जी ये के धुना जीना छ ये का चुना लुगले सोवे धुना लुगले स्वा वे का चुना ओ नीला नीला छ सोया लुगले थे बीला धका नेपाल भाषा ये आइए पोस्ट बन्थेन त्यो पोस्ट ठुलो च्याटआउट हो यदि नेपाली सरकार इमान्दारपूर्वक कोसिस आछ 20 खरब रुपैयाँ आम्दानी आएको ठाको खम्बखोर गावेको नेस ठुटै दिला ये जेलो खपे लाख होट विश्व सम्पदा सूची लाटा हुन्ना ठट खला विश्व सम्पदा सूची लागले नेवाटे त सु फाइदा दुइर गावेको नेस जात न ठो नेस लिस ठुलो जात न युनेस्को या वर्ल्ड हेरिटेज साइट वा विश्व सम्पदा सूची सुन सम्पदा लाइक वा लाकेको थियो संसारै फुक्क मनुट त हलिमे झिमुको ठा एकदम महत्त्वपूर्ण जुरका जानकारी बिउजक अले विश्व मनुट ठोठा सुयो एच दे आवे ठुकेना अन्य मनुट टौरङ छिदङ रोजगारी दे आवे हाक्न देश पर्यटन उद्योग न टिबो दे आवे ओके ठुकिन छौ सम्भावना लुक चाकी तर वो सम्पत्ति त घटना विदेश त किनेको घटना फाइदा खाएको घटना उठाई संरक्षण याको अथवा घटना समुचित स्रोत व्यवस्थापन या ढिचा स्थानीय मुनोट स्थानीय सरकार हो केन्द्र सरकार एक गटके नाप जुसा ताजमहल वा कम्बोडिया एङ्कर वाट ढैठा सोनी फि मुनोट अपमरो तर ठौक्ने अनि व्यवस्थापन बाल्ना अनु सोनी फि मुनोट करोडौं छेन अले अनुसोवनी पिन समस्या टिकस $10 या हिसाब यासा 10 करोड डलर खास लगानी मुआके आमदानी जिउ उकै ठछौ सम्भावना टरङ लुका ख आग्न ठोठाए संरक्षण ज्याजङ ढु मोडका युनेस्को या संस्था त्यसन अनुगमन या नाच्ने यदि सरकार गलत जाया थे चुनके हमेशा न युनेस्को विश्व सम्पदा उजुरिते थियो ठटे उजुर टल्के उठाया ठिक ज्याजङ ढु मोडका युनेस्को ठमेशा विश्व सम्पदा त उठाए अवस्था त जानकारी बि गर्की अफगानिस्तान या वाबियान ठसे तालिबान टेसन सन् 2003 लोय पहाडे ढेगाटको विशाल बुद्धे मूर्ति सिंहके साथ युनेस्को विश्व सम्पदा समिति उठाए त खतरा सूची देआबेला उके अर्थ उठान सुरक्षित मजो पर्यटक न अन सुरक्षित मजो रह्यो ख छिसन नेपाल विश्व सम्पदा सूची लनाचङ ठाए खला सन् 2024 साले नेपालले करिब 11.5 लाख टुरिस्ट नेपालले वर्ल्ड टट्याङटो सार इम्स नेपाल छिगो विश्व सम्पदा ठा मध्ये आफ्नो सोयावङ अनुमान दो नेपाल छिगो विश्व सम्पदा ठा त ठटिक ये येलो हो खोपिया दरबार पशुपति डेग हो डेग कम्प्लेक्स सांगो नारायणी डेग हो डेग कम्प्लेक्स स्वयंभू स्तूप हो स्तूप कम्प्लेक्स खास्टी स्तूप हो स्तूप कम्प्लेक्स लुम्बिनी बौद्ध सम्पदा थुकै नभनिगो प्राकृतिक सम्पदा त ढोबोक चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज हो सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज यदि 2 लाख जगह टुरिस्ट देश यहाँ येलो वा खोपे लाख हो सोला उके मध्ये 1 लाख साक देबी हो 1 लाख सार्क पिने पिन जुसा छपाटी कथे मोड दोछ हो यासै डर 2 लाख टुरिस्ट पाके 15 करोड रुपैयाँ आम्दानी दे नाप 30 वे पर्यटक गाडी आइ पिन जादै अले हाक्न चुनीको होटल हो रेस्टुरेन्ट पाके नै यक्वे रोजगार दया होय थर्स जुसा वा या फसा विश्व सम्पदा सूची पाके देश देशन टरंगे फाइदा क्या भई ठौकने चीन हो भारतीय नागरिकता के यक्वेट हो यदि चीन या 142 करोड हो भारतीय 146 करोड मनुट मध्ये चीन या 1 करोड हो भारतीय 1 करोड जना जम्मा 2 करोड मनुट नेपालले वल्टा छ सम्मति 1 लाख दान नेपालले खर्च याटके नेपाल 20 खरब टका आम्दानी जी नेपाल ठो साले बजेट 19 खरब ठो स्वेबले 20 खरब रहेको यक्वेट डाङ यदि नेपाली सरकार इमानदारपूर्वक कोसिस आशा ठो ठाको खम हो छाकि ठौकने अमेरिका ठंक चाहियो उनी पे भारत व चीन नागरिक त यक्वे डेंगल उके यदि थटी या फुसा ये येल व खपे चोपि न्यवाटे न टरंगे ग्वालदै ठोचन स्टाटस तनि खनिय कोचल
नेपाल भाषा ये आए ठोस्टा ठोसैलाई यदुको सुबा देशना ना ठोचुसु बना जिता साबे मने छ छिसन थुकपाके बिचारिया या खलम मखला रेठ्या छ छिमे खाली काठमाडौँलाई चुपी सोनिगले चुपी ठौ लाटे सिप दुबी खाली चाहिँ छिसन थुकपाके बिचारिया महिना छिगो पनि पुलाको चाहिँ सम्पट द छिगो पुलाउ सिप त जात उन्टा चाहिँ गैप विकास या ठि चाहिँ ध्याने गौ खन मरो ए जु कारण हैन छि स्थानीय जै पे पुलाउ जै पनि चाहिँ जाज मरिया होना तमातम चाहिँ विदेशे हुन मला चाहिँ अवश्य ठाउँ यथावत जाय जेतु आठो चुसी उया चाहिँ कमेन्ट चाहिँ नि चोन्या गोठन बना निके बटा हो बनेको विचार होला कमेन्ट भन्यो मिछप्ने निना मिनुंगा कमेन्ट भने किरण प्रधान हाट ठोमी दुर्गालाल श्रेष्ठ चुयाट खले लेट याटम न्यू बज्राचार्य याकन थुली याकन यकना थुली यकना गबले छनहला चका दनावे उगुदिन या सुथ नापना छन्त जीमन्त धका कावे गना गनासी बजना यकना धुली यकना गबले छनहला चका दनावे उगुदिन या सुथा नापना छन्त जीमन्त धका कावे गना गनासी बाजना यकना तुली यकना गबले जिसता है झचका छा स्वेब्यो छुछको गबले जिसता है झचका छा स्वेब्यो नैन की सुनाना ऐला गुलु क्षमा सुलिमाली हावन धैब्यु खोबियो शाखा सुचुका तीजक हुया छोइब्यु छा गचोता होया छोइब्यु छा गचोता यकना तुली यकना
Usimhauna lengu karani dipe ati tu khoya chone biu sisa pyasa masini dhagao changul he soya chone biu झिझा दङ्गु तो दिपया मुलेसा नपला तिनी झी हकना नपला तिनी झी हकना यकना तुली यकना गबले छनला चका दनावै गुदिनया सुधा नापना छन्ता जीमन्त धका कावै गना गना सी बाजना मेनुगा नेपाल भाषा एआइएस स्ट्याटस लिचो अस्ट्रियो कमेन्ट पनि नापाङ कमेन्ट चाहिँ प्रकाश मानसको जो याफ सजियो ठेवा टालके सोंगमिका कनि थे नापा दरबारे टेस ठेवा हालिमुहाली या त आ पाट्या हालिमुहाली है सहकारी ठेवा ठेरका चाहिँ वेकमा चाहिँ चोइ दिले थटे रञ्जित कार नेवा सानु राजा जुन जोजल्पा पिस त कुमुर श्रेष्ठ सर छिगो विश्लेषण त सके प्याच जुगो टाका तर ठुकै त ठिका काई म ज्या जी पुंक ज्यायारका वचन ब्या जिम्मेवारी बहनियम व्यक्ति संस्था मुरु जुल ईमानदार त पुरस्कार नपा गैर जिम्मेवार त दण्डित गएको निकाह मन्ट अराजकता नपा भ्रष्टाचार त नठन तस्कै हाकया चंगो न्यामे सुधारको वसान तन प्रणाली त फे अथवा हावनिया चुनिमाको अवस्था लना चंगो विश्व सम्पदाका रञ्जित कारक नेवा सानु राजा चाहिँ ठुक्न चोइदिएको दुल वेकन चाहिँ चोइदिएको खन तस्कन ना जाय जुया दुल आ ठो चाहिँ सरकार चाहिँ विचारिएपट्टि मुखो ठकै लागि छि चाहिँ स्थानीय मुनु त स्थानीय फ्लापी नेलवाट बनाटपि सपि सुपि नेवाट नेवारका नेटरका वेपिनी वेकअपिन चाहिँ ठुकीपाकी पहल यामा खण्डो छिपिन छिस पहल मयाका ठो सरकार अरु छुन यपटे जि संकेत मखना छिगो कमेन्टलाई यको सुबादो तते सुमन महर्जन जिया कमेन्ट ठुटन्तो यारा लुमिया नुन्यापी मुनुटेके ठजाउ मगज दै मखरका वेकलन असन्तोष पंकाटला ते निर साके जो हलिमेडे हो वर्ल्ड हे खजिमा जि स्वेलेर काटे ल निर साके जो चाहिँ अनुमान ना दियो खठिके ख कमेन्ट ने कोचल कमेन्ट ना दिबिन्छ कि सकता यको स्वाटे साथमा ठो जाजले तुलगियंगो चुसु बन्ड्या जिता गर्व जु नेवाची नेवा जिडाइपी मेपी 5 मिनट सन ठजाउ सुन्यागु चुसु पत्रिका बन्टस जिस यको खसी दै ठौँ बनेको चुसुए चुमी नेपाल भाषा एआइ त यको सुबाटो लिबन ठटे जेसु गेंगो चुसु भन्दै दियो आसिया नेनातना लनिसो निखको नेवामी जो जाजो जना लाइक कमेन्ट शेयर नेना देपि सकल 5 मिनट यको सुबाट देसाना न प यन्या पनि लस्ता सकल 5 मिनट पिन्तन देसाना ठौँ त जे सान्तरा साकी त बेरे बियादि सनिसो व नि नेको नेवामी जो जना हन नपला वे ठौँ त बा लिबा हन नपला